Bon mzen nou pitit, zè m vin pou la, bon mse te di zè. Pitit ou konen mde djou mbal jem ka jounon neg ki te ka fem vini. Ebi pitit notre joun jounon neg ki fem kouya ki lot mwen ame pitit. Ki sa? Ki lot ou nan moun? Jodan de yas. Jam konon lontan, se neg ki te kon ap kouy pou, tout neg te kon ekou pou mwen te kon bwe. Kon yan sak pa sou la. Se mwen 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 fon 2-3 an kape sou sa pitit. Tat chaje. Ba woun sak te pasen pitit jote de mdou la. Samble bal joubam. Mwen pou ta joun neg sa pitit, bam nime wan nou pitit, tou met nime wan man. Jam kon nime pa pedi batay. Bal go. Taxi pou a pitit. Koman rele? Bel blode. Bam tou rele misi. Allo? Bonsoir bel blode, koman e? Mwen fwa, mwen wap kon ki es, non se yon kliyan. Non, son moun ki bam nimeo, li di m kon sa ou kabay servis, epi m pon nimeo wap m karelo. Ok. Eme, ou ba okipe kon nyan, sou ba okipe kon nyan la ka ou ka vin akotre ave mwen. Mem chita an fas kare ou beto wa. Wap vini kon nyan? Eme, ok, dako, map tan. Ok. Mise di m lap vini, mi? Mpa prete nou papa male. Ma boze viti. Tak problem. Al manje. Ket, mesye, biznis mwen koman sa pou mache, mesye. Avan yel am fè yon kouri, a tout ki lot li nomen, kon yal ame yon lot li men ko. Sa mbral fè l'indispose. Mbral pou li. Bonsoir. Bon. Ça bien. Se ou mnen de kap bay problem kon sa? Non, ou konen ma fè travay mwen. E vwe? Jodi am davle pou pouve msawi, jodi am apres sou ka fè travay ou vwe. Ou konen pa nan fè jolem goun lokal la nou jou ale? Nan ale nou, bon konsan. Kampe la men chéri. La. Bon ba la bien, oui? Oui, man pou bon. Chéri, ki sa wè? Mda pli men. Oh! Pas dans l'histoire.